Me kwati ametie na osida na sekwara person ka me sa medi ni bi ma boa ukwati settle tuo kwati era mu na me ho krama wo hwa me ho bai moja na wudi no wofa moja nko a wase wo ho na abase yi kwase ya ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo every no fo na emro no fo pata no na wo twene se de na wanya lale pop no boa uma me kura no fo kura wan twene sa mo renteti asa awia oria tabore kwase ya next time fa nkuta sembla me so ka wo beti aboa trash ma osu ututu osu mu bedru osu sata kwa na mapon aduba 2 o'clock na osansa wachi ko fi aboa ablekuma kra osa tutu osu mu eba nso bedu 2 o'clock anu ko wo yira na menyin sa obesan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro na de bedu no kwa sia me kwati ametie na osidai na sekwara person ka me sa medi ni bi ma aboa ukwati settle tuo kwati era mu na me ho krama wo hwa me ho bai moja na wudi no wofa moja nko a wase wo ho na abase yi kwase ya ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo every no fo na emro no fo pata no na wo twene se de na wanya lale pop no boa uma me kura no fo kura wan twene sa mo renteti asa awia oria tabore kwase ya next time fa nkuta sembla me so ka wo beti aboa trash ma osu ututu osu mu bedru osu sata kwa na mapon aduba 2 o'clock na osansa wachi ko fi aboa ablekuma kra osa tutu osu mu eba nso bedu 2 o'clock anu ko wo yira na menyin sa obesan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro na de bedu no kwa sia me kwati ametie na osidai na sekwara person ka me sa medi ni bi ma aboa ukwati settle tuo kwati era mu na me ho krama wo hwa me ho bai moja na wudi no wofa moja nko a wase wo ho na abase yi kwase ya ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo every no fo na emro no fo pata no na wo twene se de na wanya lale pop no boa uma me kura no fo kura wan twene sa mo renteti asa awia oria tabore kwase ya next time fa nkuta sembla me so ka wo beti aboa trash ma osu ututu osu mu bedru osu sata kwa na mapon aduba 2 o'clock na osansa wachi ko fi aboa ablekuma kra osa tutu osu mu eba nso bedu 2 o'clock anu ko wo yira na menyin sa obesan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro na de bedu no kwa sia bon kan aboa me message taka na ma wudi because unyo obi ama me useless because ya pen me kwati ametie na osidai na sekwara person ka me sa medi ni bi ma boa ukwati settle tuo kwati era mu na me ho krama wo hwa me ho bai moja na wudi no wofa moja nko a wase wo ho na abase yi kwase ya ho na abase yi se na me ho ba uchimi Mechi agana fo ni wiase afana nyina menim se obade de me nkwa ache me nine moja redi me mu afisane de na wonso a wo hwe me no wo ho eye pamocho mo subscribing to the channel for me na mo share videos in across all the social media platform ne so emfa emma me ni mu di yes of panyi Ajaguraja ensense me ene de ni abebom no anu ohie pa hey obese so for Ajaguraja kwan na akese yetu na sebi eda ye ho ne de wenhu na sebi ebia na nani wonti wo se alert ansema ekoso do obi na eka obi na se enye me na natele na meka ese sebi wadi ni trum mumienko ti emba me kwati ametie na osidai na sekwara person ka me sa medi ni bi ma boa ukwati settle tuo kwati era mu na me ho krama wo hwa me ho bai moja na wudi no wofa moja nko a wase wo ho na abase yi kwase ya ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo every no fo na emro no fo pata no na wo twene se de na wanya lale pop no boa uma me kura no fo kura wan twene sa mo renteti asa awia oria tabore kwase ya next time fa nkuta sembla me so ka wo beti aboa trash ma osu ututu osu mu bedru osu sata kwa na mapon aduba 2 o'clock na osansa wachi ko fi aboa
Ablekuma kra wo sa to sun e ba nso bedu 2 o'clock ani ko wo yira na me nyin sa wo besan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro mam di bedu no kwasia me kwate a metie na wo se dai na se kra person ka me sa medi ni bi ma bua wo kwate settle tuo kwate na era mu na me ho kra ma wo hwa me ho buy mo jana na wudi no wo fa mo jan ko a wase wo na abase yi kwasia ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo evidam no fo na emro no fo pacha no ena na wo twene se de na wanya lale pop no bua wo ma me kura no fo kura wan twene sa mo renti asa oria tabore kwasia next time fa nkuta assembly am so ka wo beti abua trash ma osu ututo osu mu bedru osu sata kwa na ma pon aduba 2 o'clock na sansan wa chiko ofi abua ablekuma kra wo sa to sun e ba nso bedu 2 o'clock ani ko wo yira na me nyin sa wo besan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro mam di bedu no kwasia me kwate a metie na wo se dai na se kra person ka me sa medi ni bi ma bua wo kwate settle tuo kwate na era mu na me ho kra ma wo hwa me ho buy mo jana na wudi no wo fa mo jan ko a wase wo na abase yi kwasia ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo evidam no fo na emro no fo pacha no ena na wo twene se de na wanya lale pop no bua wo ma me kura no fo kura wan twene sa mo renti asa oria tabore kwasia next time fa nkuta assembly am so ka wo beti abua trash ma osu ututo osu mu bedru osu sata kwa na ma pon aduba 2 o'clock na sansan wa chiko ofi abua ablekuma kra wo sa to sun e ba nso bedu 2 o'clock ani ko wo yira na me nyin sa wo besan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro mam di bedu no kwasia me kwate a metie na wo se dai na se kra person ka me sa medi ni bi ma bua wo kwate settle tuo kwate na era mu na me ho kra ma wo hwa me ho buy mo jana na wudi no wo fa mo jan ko a wase wo na abase yi kwasia ho na abase yi se na me ho ba uchimi sai me no fo evidam no fo na emro no fo pacha no ena na wo twene se de na wanya lale pop no bua wo ma me kura no fo kura wan twene sa mo renti asa oria tabore kwasia next time fa nkuta assembly am so ka wo beti abua trash ma osu ututo osu mu bedru osu sata kwa na ma pon aduba 2 o'clock na sansan wa chiko ofi abua ablekuma kra wo sa to sun e ba nso bedu 2 o'clock ani ko wo yira na me nyin sa wo besan by still no wo buy waka de enka so wo de me ho agro mam di bedu no kwasia bon kan abua me message taka na ma wo di because wo nyo bia ma me useless kwasia pen me kwate a metie na wo se dai na se kra person ka me sa medi ni bi ma bua wo kwate settle tuo kwate na era mu na me ho kra ma wo hwa me ho buy mo jana na wudi no wo fa mo jan ko a wase wo na abase yi kwasia ho na abase yi se na me ho ba uchimi mesan enwere asa fan na nyina akabasem ku biem ediba fide kese we so pam chomo subscribe to the channel for na me share videos no across all the social media platforms in fa emma me makra mo da sene esambishe